ببونه‌یا دەستپێکردنا ساڵا خواندنê ya 2024-2025 şandayek ji rêveberiya Xweser a kantona Cizîrê serdana hejmarek ji dibistanên bajarê Qamişlo kir. Şandayê di serdana xwe de sala nû ya xwandinê li mamoste û xwendekaran pîroz kir. Her wiha rewşa dibistanan û kerta perwerdeyê ji nêzik veş û pand. روجایکی دبستان هات نوکرین حاضری دبستانش همو هیله هات کرن وک علی پرتوکا تومار کرنا خوندکارا پرتوک همو خوندکارا هات نوزاندن حاضری دبستانش همو هیله هات حاضر کرن و سالا خوندن یانو یا 2024-2025 اما همو خوندکاری خو مالبات وانا پیروز کن وکی ریشن دولت ترک سر حریم جزیره هن تعدل دبستانات بس وک هاوینی دبستان همو هاتنا حاضر کرن جالیه ساس کرنه جالیه حاضر کرنا پرتوکا جالیه باقجی جالیه تامین کهربا همو هاتنا حاضر کرن وک ایرو بدیرو که هشت حیوانها دسپیکا دوامه حمود دبستانا دسپیکا خوندکارên bajarê Qamişlo diyar kirin ku ew bi xwandina zimanê Kurdî serbilind û geş bînin. gelkî kêf xweşim hatime mamosteyên xwe bibînim, hevalê xwe bibînim, gelekî me biriya wa kiribû. Heke em kitêba xwe me standin gelkî kêf xweş bûm bi rastî. Heke me bêjin werzekî nû belşin gelkî xweş bê yanî tiştine nû me bibin, dersine nû bibin, zanisteke nû bibin. Rastî gelkî kêf xweşim û hatine dibistanê wê roj ne gelkî xweş qedêne dibistanê. أنا إيجو تبينه زماني خوانا خوينه إيجو تبينه دركفه كارك جديد ك نتكار كسوي ناس هاك بس زماني ذاك بيجون بيب خوينن ما في ما تشويه ما في كرده هم كتشوبهم كان زماني خو بيشتغلن كان راح تاخذ من الشوارع قال كي خوش وفخريك تحسب كرده خواب وكرده رحم كاره ev derjî dibistanên bajarê Amûdê ye. Xwendekaran bi coşeke mezin pêşwazî li xwandinê kirin. Beryavakirina dibistanan, mamosteyan amadekariyên xwe dawî kirin û bi dilgerî xwendekarên xwe pêşwazî kirin. ام وک ماموسته ام بریوان دبستانی آماده بون ما پیشوازیا وان کر با اوای کی گلکی کیف خوش شو ایرو روجای کی با اوای کی فرمیج بو شاگردان ما بری هفتیه کی ما دس پیکر بو ما آماده هی خو کربون جو شاگردان ما دبستان پاقش کربون همه تشتین پیوست جو شاگردان هاتن آماده کرن تشتین ورقیات بون یان جن بیجن پرتوک بون همه تشت هاتن آماده کرن جخوا جبو رفع حفتا ورفي دها ورفي يكم وإيه شارع سرتاي برتوك جوهرتن دوان دهاتن تشيكرن برتوك وك PDF جمرة وك مامستهاتي شاندن نقاشات سرچه بونه خوندکارên Amûdê wiha hestên xwe anîn ziman. رفعنا هامه روجا أول دبستاني بو ماموستي ما بكيف خشي و خوش خروشي بخيراتنا مكرن بس بهيفيمه اف صالة قلكي خوش بي بيفيا سركفني مش هوالي خور نه بكيف خوشي درباس بو امروز كنتنيش مع مستخو هوالي خور بگره îsal li herêma Bakur û Celatê Sûriyê derdora 900,000 xwendekar di dibistanên rêveberiya Xweser de dixwînin.